Pagkatong isang hilali, Yesu. Sunong kaswabon kumadati din sanan. Kung sikaw pangahakan dami namangun, gisom dot kaswabon na ba na insan pod kapag yampay to ko maya dot kay sisan do sumbayang kaswabon. Ano misisa to ko iswanggat sambayang. Inarahingan iswang kerjaan sorga. Insan pod ginagina hambungon sikaw kumadia mantad dot kinaposikan dahay di kaswabon na ba no. Dadamot dahay iswanggat kay sisan magyampay maya dot minsingilo o mangintang di boras-boras no. Ano ay hay pamusaran o simbayan kisambot nununong pa'y away andahay nga atori mo dahay mayampay. Ginaw da pa'y ngukab moydad manahak dat panudukan iswang da kapasyan dahay. Tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, insan po maburas ako sa nang kaswabon. Kumadatid insanan. Agayohat pangonsikahan to kod kasari-sari kumakinarahingan. Kakuan na po nga mantadat sa kadung disyo. Iyati na po nga. Haro pa kasari kasiwatan hara timpo dati dot kapag yampay dot kaswabon na bay no. So nung kaswabon lagi mantakot aswaw channel nakuro dila to amulayot sinuratan. Nga kita pakatuturas ki. Ihon na pod kaswabon na bay no ay arayaw ginaw ko kumakinarahingan to mantad na po dot panghupan na kinarahingan. Kapuriman ako bay no po pay miyaw pakasari. O insanan to ko nga sangi miyaw to kay pamati. Puji Tuhan. Kapasik di kaswabon nga atok umpay pasi ako po ka. Asa na nga nipi koy pigusawon na tamburyo ko nuno po. Koy pihnod kadi mong imbulad asa na nga kapurimanan. Koy pihno ngay momolobong ka tinansan diri. Kapasik ko nga pamilolosuan po. To kum agaya na po si kahanto. Haro pa kasariot kasiwatan da tinahak kinarahingan kumadati. Kainggaritan, kasusan, karulo ginawo, haro hikasari. Nga amu no kasaribaw dot kasiwatan pinuhobo paluang katinahak kinarahingan kumadati. Ilo no hit ibubos ilo mo. Haro no pati kamundat ay nuno no pati nugyadi ralan ko pasyon dati haro no po. Nga puji Tuhan tu haro pa kasariot. Kasiwatan dati do pay ngolos sa kapasyon dati na kinarahingan. Ilo no lo papiyo sa asawon dati lagi. Ay osaraw to kano pati Aswaw channel, Asarawat Dusun Ministry, gulo na pad it ay iginawo da ko asaraw da kayo nga paimpasi pakagubay no ka. Kada dit Asarawat Dusun Ministry imang kalahit ko. Kada nad irit gulod asaraw da ko gi. Dusun Ministry ka nga serius betul. Kon ko iriman ko sorohon to kanit paimpasi kasari to ko. Puji Tuhan. Man tadi di madati pati lambusa tu tok anaru matiti pelajaran dati bay no. Bay na po nga 29 hari bulan 7 2021 hari Kamis. Ako po napasan na minggu bay no nga mamanaw to mod na pulot
tadaw hari Kamis no ti di bay no. Gumu ila tindalanon dat ay koposyon tay ko pelayanan penginjilan di Paulus nagi itulun-tulun dat ikombalutan daw nga bayno na po man dati intangay pengkuro naway andelod isuanggot Kisah 19 ayat 2 na po daw miso gisom dat apat na hopod kituluh dat Demetrius menimbulkan huru hara di Efesus. Mantada insana ni di i Paulus na po di nga kasaraw dadi siya dat gumuli dahil hila di Jerusalem mayad hila komandat Makedonia nagi Akaya. Boras na po siya nga sayra na po dad kompuya ako dahilo nga aku harus melihat Roma juga. Mo ako'y kadaw ang puya dahil Roma. May na di siya suho ay 2 tulun dit karuhang daw isuang na palayanan iri na padi nga ipinungaranan da Timotheus Erastus mo naguluh di siya medhilad Makedonia. Nga isiya na pohom minundorong pa siya dahirid hitid dati Asia. Minundorong pa siya hitid Asia. Pikir-kirah dat ay timpu na padi nga minintalang dihot huru hara di agayo karay toralan da kinorohingan. Kakuan na pangharati sa ulo na pinungaranan dat Demetrius ayat kedua na po da mapat. Isi Demetrius na pati nga sa ulo ni kamayan dat manunupo da perak. Tukang perak. Isiyo na ikadaw imamonsoy dot kuil-kuilan Dewi Artemis manta da perak. Kamuan na po di tampinay nga harati walay sambayangan diolo borosan ko diya tila harati walay sambayangan diolo ino po dihit pono ko kinorohingan diolo dahiri it ang patung-patung piwonsoyon nga iri no hit wonsoy manta di Demetrius. Ino po hit buru-buruan di Demetrius idi nga paparikot at pendapatan dit akon ko akuri mentoki tukang-tukang daw. Tauki bodi Demetrius silad momon sa ilad ay produk tembaga ay siyo produk perak. Pengkuro diri to ko ngayon ini tembaga produk perak. Haradihit ay tulun-tulun di siyad it suhon naman supo. Ino po'y ano diyo nga akon ko akuri. Tidak sedikit. Sayra na po didot ay imbulay no di loko mo yun dot portikayan tay ko kinapabaran dot ralan da kinorohingan nga kapuriman diyo Demetrius ipakaraja nga daw dot tok ay so nundo pendapatan to koti ka. Manta di may na di siya ayat 25 may na di siya timungo iyolo miyampay dit o insana ni pakaraja daw dasuway isuang perusahaan ni di minoboros tampinay koy lokaw da itinopatit ay kagayoon dati timpu dendo nga mantad ko perusahaan ni tidondo timunga siya hitulun-tulun daw timunga nagi kadaw hit santab na pa hit business na pa daw nga imo mo sedit ay patung-patung lah it pano ka kinorohingan diolo iripiwon so yon diolo ino pa ipandapatan akon ka mura-mura kiharo may na di siya di
unsubo kano podi nga ino pumati kahaharan dati gisombodondo nga mantaditit unsoyon dati iti buruon dati. Nga dondo iyo koyo nga kailo kakito korongaw paingkukur na ko'y Paulus okon namati kahilad Efesus nga hano-hanohom no kapuli hisiyod hitid Asia dot mangisasamod manumpalid da tulun do kagumuan miyampay mo boros nuno na pa'y wonsoyon dolongan da tulun nga akon ko kinorohingan. Kadi di Demetrius dot ay minonomboras kumadit kombolutan i kagumuan it diolo na po di karaja nga imon supu idit barang perak o sayon dot dewa pono ka kinorohingan. Miyampay daralani di okon na di ko itinupot buru-buruan dati iti karaja kon nando ko ay ompuang iti karaja dati maninda umangay tulun nga ilo nagit ang walay sambayangan kuil Artemis Dewi Bosaridi nga iswanggot koboling kahangan atagak nando komoyon kahilangan Artemis sendiri isambahon dot pempuli Asia nagi pempuli pamagunan atagakan nando dot kogoyoon daw. Miyagal didla i Demetrius dot ay minanimpun mangimbayat na boy siya dit imomomon sa ingay di. Okay. Intangan na po dati nga ilo na po mo ti kuno ko sungod kapit ti kamundot ilo patung nga akani ka mo ng boras at dambukan nakatumbayaan iti nga ay awayaan to kono kuy no mamaray tanunuho gama bo. Sayra na pod harati ka mo naman piwon soyo megal ko itit nga kuil isay do ko kumbalot mongilohom pero gatanggi iso it patunggot tok ayay no mo ti it ukiran daw nga yoho no po ko kita okon no ko okon no ko ratus rinibuan bahkan mungkin 10,000 pagatang pengkuro di da mahali tiradid di dot sayra na pod igitan no moy rikot tahirik kuil tay kawalay sambayangan nga okon no katulon no mga kat iborodo nga lo mga kat naginda mahali rim nagi patunggot pero nagi ginayong nga dati bolya di kaday ay ano sariringgit balas ringgit 10 ringgit okon pandayo kauhit nagi patunggo bohuangkat agayo po katulon igapus-gapusan do kom igapus-gapusan di tongo bujang kagumani tongon do la minggapus patunggo bohuang pero gatang okon ko hahatus haro himati karikot taluna hatus okon pundi patung ko kayo momogiak nga tok odo yadet amahal ko piyo jadi dawlu naging dit patung ko tong koro amahal no lobi pondo hitang agayo okon nako agayo pinamonsoy nga paimbida-bida no bogyabo nungangaran nga susway no ngay ikamoyan kuyohod ino pa kinapamansayan ni dit miyagal ko ipatung idi nga miloh no pagkumuanom sangat sempurna iyati no pumatid iti tulon iyati isang imiyaw bo sempurna iwon sa kinorohingan nga
katumbayaan padati mantada duso iri no hit ay minangan tabiti kasempurnaan dat winasa kinorohingan. Nga tumanud na pod panambarasan da dan science. Miyagal ka iti tinandati right ka iti kamun sampurna buki. Sampurna na buati bo. Nga miyagal ka iti mato. Wanan dia matiga wanan ko tawad ko. Wanan galibang. Miyagal ginayo. Agagay hawanan ako koro galibang. Ilo piya kaluang ko tadung. Ay miyagal ginayo. Agagay tiso ako koro tiso. Itigyalongan dati sakira na pawanan ko. Agara sa wanan. Ako kuri kagara sa galibang. Iti kiray. Miyagal di promosi di iti kiray. Sampurna na ti kiray nga. Pengkurang to ko. Ngo di kasari ulay kad uhang agid orwalan ko. Asapan na may pangul. Kombal ako na may pangul ako kurumay. Kapag kumunod. Intaan ko na po nga edit. Haramahay na ti man uwan sa'yo at kiray bo. Nga ako kurang umbal rin ni ulay nga tukoy. Miramot po manguradit. Iti piya iganggot nga utusan. Akon pa na yung mangutusit. Hulo pakilok ako nakasapoy. Sampurna ang tiwon sa kinarahingan. Nga tumanod na po di dan science sa panumbayaan nga. Itinapot kayo miyagal ka ituturs dati nga. Miyagal. Agagaya iwanan ako karo igalibang. Iya di ka bo. Ay kita ka piyo bo. Nga ino pa patung iwan sa di tok. Iko mo yan kud nayay no hit. Nuri di diri kasanian. Paingkurah na pa yung matad iwanan, iyo dini matad igalibang. Hara na pa lamay dahiriwanan, hiri galibang, hara lamay, mirompok ngay lamay. Kamunda sampurna mo tigi. Inagi kadawhit, kulam no satid dito, taon-taon nga atahan na isat. Manat ne heggare jagi, bobos-bobos samsan taon no, mitom no. Kon po dit opisidangan. Moy kapea uhot tit dyan na manipon. Jaminan no po siyom. Isuang ka tong 5 taon lah ka. Nga ino po hit, miyagal ko ipatong tok. Iya di angay tumalup ta kita dati. Kumundat ilo no nayay na di ilot kumun kasanian daw. Tumayaan ako gatang po di nga akon ko mura-mura. Memang mahal. Nagiit. Nung kada ko dito ipatong panda pero gatang. Dawlo nagidi ditang gayo. Iiri pakagoy tamo don. Ikaguhit. Tinando ino sa di nga. O kanikanto ko ko basanan niri. Okay. Jadi timong na di alam ba ompeng ka ilo mo tidi sambayangan ilo dewa nga ikamoyondat arutum minsiriba na di kamondat ay popularity bodit di mantadi di ayat kedua no pada mualu korongaw no padilo di nga atokom song giyak padilo no kadilo besarla Artemis dewi orang Efesus isyon na bontugon dati ka paimpuli na padi kota idi nga ay obaruang yalo ahuyud padilo dat minahirikat tahirik kamoyan dat gadung kasanian
numan nagidilo gaya to Igayus Aristarchus. Kedua na padilo nga tulun dat Makedonia nagi itambalot dat ay isuang tindalanon di Paulus. O saraw dari di Paulus at mayrikot tahirid kagumuan di nga ina pa yung murid-murid di siya nga aman ha kakasagaan. Dadamot idi antakan da tumimong itong ulun da hirid gadung kasanian sang giyak-giyak padilo miyampay da har sangulom ng boros ikamundat mogi simbar-simbar bo di boros del di bo. Man tadi di ina pa di tinimungan di nga kacau balaw. Kagumuan na pa dilo nga akoy lo no kakuha na tinimimong. Adi kay lom nakura ka dito tumimong ka. Agenda yang tidak jelas. Okay? Kumuri ta kamako di bayno gi. Asa nang piramutan nilad hilad dambukan. Ilo nakakuhaan dat. Ay di ilo kasuwang dat kay sisaan dati. Sa kira na pod asa nang piramutan dati nga tok kada kamad mo ti okuri o kurang komantad 500 to ko. Iko ni hab osanong ka tatalon di ko ni hab to nakalabi to kay 500 miagal 530 iri digi aswaw channel nakorikot do 123 page Dusun Ministry 1,600 kemudian mo lebih kurang 1,000 oruhay 1,800 view toko kanihab. Suway ponde iso device haratong 5 tulun songkor waraga nga ikalan sanan dati dat atanduli alain dia lo kanu hindam mintanggot siaran ulangan lah. Nga suway na dagan siaran langsung gi. Hardi sangulun dat pinungaranan da i Alexander numan dia lo surungo da mahirik i taguangan da tulun Yahudi ay nakano katarangan man tadi tulun-tulun na kagumuan karay tatamodan idi man tadi di minanahakisiyad kapoylan dot ay papaharo da panambarasan ato ko po katilambusam aguli to kakagulo kamayan dat ay kaingguason no po nga tusin kadi boros ko piyala iti no po kaugamaan nuno no po kaugamaan dati dat timpudan do nuno no pay haro katumbayaan da hitid pamagunan nga ay isuang na po ginawa nga karay to katumbayaan ikabenaran nga ipangintangan na patulun pangintangan dati haron nagiti katumbayaan dot ino pa itamodon nga tusin kakayaan ikalansanan dot itinapot ay Seventh-day Adventist nga mo edad itinapot tinimungan dati nga okon ko pasal datusin. Dusun Ministry okon ko pasal datusin. Hali piad apor lui tusin. Nuno na po hit ay miagal ko iti siaran rohani. Mahanto ko na po sa roho dot okon ko pasal datusin. Nga apor lui magyatusin. Iti kaposian rohani dati. Kaposian dati datuman udah kinorahingan. Okon ko pasal datusin. Nga opor luto kayo matusin. Isuang na gereja. Gereja akon ko sabab datusin.
nga aporloy makadaw tusin sokongan. Misyon dati akon kasabab datusin. Papatilambus da pelayanan. Nga parikatan to kay matusin. May inapahit pelayanan di nga patilambus kasari. Jadi ay suway ko inapahit isa-isa katumbayaan ni di nga sebab datusin. Haran lagi katumbayaan da suway sebab da politik. Adi reta namnuno nga it no kadi dombokan di beras asaram mo hidakaw no ba it ya di ori ka tidak kamu musaram nunuti katumbayaan da sebab da politik. Saira na pod nununo nga amu nakapitong kiad manta da politik. Jadi itinapot ako na ni dati itinapangaran da hugama nga akon ka isa jaminan dat iati na pa nga asalamat. Nga secara pribadi sebagai sangulo na Adventist daho dat pangintangan nga menutas ta kono dat tumanud da santabit kapiyontok kapihunong kapisusuy dilat panambarasan ni isuang kitab. O tapot nagid akon ko manalama ta ugama itong pinahinga. Intangan to kono pohit panunudan dit isa-isa hugama nga popokito himahdat haray nangkud ino po'y panunudan ni di nga milom mangigit dati dat rumikot ta ikapasyen da po'y ngampus ka po'y kuro. O kani ko ay atumbayaan to kay itinupot salamatan da kinarayan nga akon kasabab dat ngaran da hugama. Nga atumbayaan to kay makadaw da mantadat ino po'y panunudan dit isa-isa hugama di nga milom mangigit dati dat rumikat kumakinarayan. Ako'y matiho milom manalamat to kayo. Sa kirapiad harahot kay sisan dati mo nikid kasuabon. Okon ko isa jaminan da sayrat tumanud to ko asalamat. Nga mantad do kay sisan dati ti ginawoon dati. May dad asamok to ko kumakinarahingan. Kanuh to ko damumbangan. Santab no padit apatut teman dati pondaro milah to ko dambundar. O kanimati ko isa tuntutan da kinarahingan da sumanun ay kasari-sari ka kamu kinangodit ay kasalimbahan na minsusuhab. O kan ay say tuhot na kinarahingan na tiya di kumadati. Nga iyo kadaw nga inapay kalansanan ko nga kanuh to ko dot ay papatanom dot koing guwasan na pod pananudan dati nga akon ko sebab datusin. Halik piad aparlo to kay tusin. Nga itinupon ning guwasan do katumbayaan dati nga akon kasabab pilot kausinan. Akon ko dasar no pod koing guwasan do karuhanian dati nga ilo ngay persepuluhan, persembahan. Halik piad atumbayaan to kon ilo no po nga iso man tadi popokito dot ay iya no pati nga pengkuragari tiya di hoy. Yung mangimbulay ngon no padi reta ilat koing guwasan na po nga karay tatusin gi. O kanimati ko sayra no pod ay tanpa gagal to ko da popaguli por sapuluhan nga iso ot syarat yati no pang asalamat. Tu itinapakaman na popaguli por sapuluhan gi. Iya na po nga atumbayaan ko kaamu milo kay popaguli. Nga akon ko iri dasar dati, akon ko tusin. Ipananudan mo dati di. Jadi ato kay insalawon dat itit ugama dahar dondo nga kagumuan na po nga sabab idatusin. Harohot sangulo na mo si taro kumbalo kudot ay
kapisorita karay ti kaugamaan. Kuirito nam no ugama lah. Nga harodi ti sangulo net woyoon di hugama diolo. Sayra na po na imbulaya na karay ti lokamon na kabanaran. Nga numandit tit woyoon akuno. Kayla hakuid itinupot katumayaan ko nga nakatangkid kasyo. Nga kakuaan ko nupod ako tong kiad mong kiad doon do sebab datusin. May daro ito nuno pakibolian no ka. Halikap to piya nga milo kuy takon kasyo. Nokuro kakuaan no po nga sebab datusin. Jadi ihati ka daw nga kada to kunod paimpohon to katitusin sebagai guas do katumbayaan nati. Nga iboros ko piyo lagi. Kano po di hom boros na po di Rasul Paulus ki. Karena Allah mereka ialah perut mereka. Tok iho mo tinga asaro ako idat ay kaki kita na ino koki. Miagalidit guas no pod panumbayaan ngatusin mo. Adahan to ko kinurahingan sebab dat tusin ya. Ano kasampat ta sumambayang ano haro kasiwatan dat haro hubungan pribadi kumakinurahingan sebab datusin. Opposite tusini urusan. Modop ya nga tusini urusan. Hari sambat ano pilihan nam nuno tusin na po urusan gitu. Iho nga ako nan kuitiad di. Nakura to atuang tako pamusik. Tusini urusan dati. Nakura to atuangan tako kauli. Tusini ngay urusan gitu. Nga mukiano tako na kekuatan na kinarahingan. Mongoy dat itinupot posandihan pengguasan dati katumbayan nga akon kasabab datusin. Nga isay dadi madad haro-haro ki. Jadi intangan to kono polot isay giangaran ni siya di diteno di Demetrius. Nakura to miwon sa lalat pa nakakinarahingan dila sebab datusin. Sayra na pa rin nakari ka ti Paulus kagumuan itambalot nga daw paparay taralan kakinarahingan nga kapuriman dila dat merasa terancam. Tok kekurangan to kono di pendapatan aiso no pa di otumbayaan nila kinarahingan dawon sayon dati paingkuro to kono ka. Agayo no matilat perusahaan dia lo gisem baharangay kamundat dewan kesenian. Iri na di kakuan no numandi siya imbayato it santab na pa di mamunsay manupo idi kamoyon dat ay kinarahingan dat it sambahon dia lo moy dat ino padahi tulun-tulun dat papabari ti kamundaralan da kinarahingan nga antaban. Ayat katalo na ho po damapat. Nga sayra na po nakaylo hilo da ino po Alexander na polo nga tulun Yahudi. Tok komsang giyak-giyak kagwilo miyampay dat ay salinay dat 2 jam kinalaid. Ino po'y mandilo payunggayo nga besar la Artemis dewe orang Efesus. Ayat katalo na padam 5. Nga haradi sangulunat berpengaruh di kota di wawayoon numandi siya pondoro nga giyak-giyak nga idiolo. Kadi siya oy tulun Efesus. Isay nang kuhiti pamagunan iti akoy lo da iti na kota Efesus nga mamiyarad osonong iti Dewi Artemis.
nogi i patung-patung i pinalintuhon no mantad tawan. Pemuhandaman no padidilo nga mantad ko iri ko tumbayan dilo ipiadi patung nga winonsoy do Demetrius. Demetrius iri digi nga komoyan nga dilo mantad tawan. Itinupot pemuhandaman dot kapurimanan i pono ka kinorohingan dilo nga i komendat ano miloman sapo mantadidi kada ko nakatangkabo ka kada ko no sanggiak-giak kada no dot it araw-araw dot nuno dalanon tu ay laan no kayo da ino pa'y tulon-tulon ni dimay dihiti hali piad iyolo no po nga amoy panakaw lo kuil dewi dati om nagi ka daw mangumang-umangilat ngaran daw. Jadi mantadidi sakira na pod i Demetrius i tukang-tukang daw miyampay dit laporan dilo kumasasangulun o koninangku ko harati komondo sidang-sidang pengadilan o magabinor mantadidi kedua na patulun kedua belah pihak poporikot det dakwaan tokom obuli himati kamoyan dat iti sangulo na wawayo ani panitera kota komondat pay mahamahan no pamusarahan di siya sakira na pod haro isway dit akorohyan nga osonong no dot ay mandati salasayo dalam sidang rakyat yang sah. Oray tanda la sidang rakyat siyaw to oray tanto ka nga YB dati sayra no po no kabopalimon sambalangas itang YB dati nunuhot pagyaduhan magyaduh nangkud tok 17,000 no matidi keso dondo 14,000 na keso dondo iri pagigagagalan dilo ako ni kay pagigagagalan pagigagalan po nga pangkat paingguasan no panday pangkat nga tusi ni kasari jadi ilo na dadit patut no padahom pagiuhupan na dadit titong wawayoon dati ilot sakit paing kukuroh ta kamadi ko piyad tumaguang ilo ka iya di dadi dohot osoro tu it kay lo kay hiyanan na gidi magigogogol dot sampipi na po kerajaan gagal kaki apo ilanam kalulus ta kayatid sakirad iati na hirid kayo nun dilo nam magiagal iati buti nga iati mo pemimpin gagal kadati nga tapot na pohom iati igagalit ginumuan ni ontok kot katularan net COVID-19 okon kay karajaan net pasalit dongon ko pe haron nagibagya bo hari kay tan nga ay sakira na pod palis-palis ka di don kagumuan sakira na pod iho ontok tak kanda ina po silap nga iporda na montiri sakira na pod ontok ki Baldwin Gorotom tak kanda ina po silap nga iway bidahay irini komondat kita jaga kita idi bo jadi pengkurah yang nga kalansanan ina pada kalansanan dati nga itina pada wawayoon dati dihiti pemagunan da mulai siati nga miagal dala sangulo na pengurus kota dahilan Efesus nukasyo iati no patim haro hakim dati haro perundangan dati haro undang-undang haro sidang rakyat dati yang sah nunu masalah nga mandati bincango dohiri ka
Nu di perbincangan da Dewan Rakyat mo gigogol no. Mo gigogol no ki. Paing kukuro taya takayatid mo gigogol. Intan po hi persidangan disiplin ay so no komon da disiplin. Undang-undang ay so no komon undang-undang. Sampipi no po sampalak-palak-palak. Matutunan nagyad paing kukuroh di ti rakyat tetara disiplin. Intan na po iwayon nga dati. Ay say disiplin di lo gi. Mantad ko ikolosuon nga ginawo. Paing kukurahin na wayaan da Demetrius. Tukang-tukang ngay. Hirid Dewan Kesenian. Nunuman di lo. Oray tandi lo. Guli di lo mo gigogol ki. Tumanud dapat da momogon rungus. Migogol kano po nga itaso. Tulun na po migogol nga miodu. Yodi kabo ki. Nga miagal gadit rongit karangahan nilo migogol bo. Nga haron gi karait haron gi mongi gitaratid ilo na po migogol nga mionsit. Nga doho na pa kamo nilo migogol ilo nga bagado ilo bo. Ibagado akon kay susuay. Jadi salinay dat nuka koy hiyono ni di kagumuan song giyak-giyak song balangas-balangas ay si katutukon. Salinay da pira jambot palimon dati song giyak-giyak. Song giyak-giyak ay si katutukon. Nuno penyelesaian dat paing kukuroh toko tumuguang ti corona nuno keputusan dia lo. Koy hiyono na kerajaan gagal kagi. Sekira na pod aga galilom nuno dia dat ay pintalangon moy dat auhupan. Jadi iati kadaw tinga kada toko koy hiyono kerajaan gagal nuno dati da tindakan moy dat iati nga kauhup da. DM gagal. Nuno tindakan dati moy itino po kay sisan dati nga kanu dat popoinsawat ta ginawat tulon. Tumilambos sa iswang gat kaparagaton da sumuko minsan mo kumakinarahingan. Jadi ikalansanan insan ta daw haron dihot YB Soilin Sarun mingkakat ki. YB Wislin Lakansa tokoy YB mo nang pipimang ko di tongon do YB dati nga tongon do ni kakagandahit asarisid ko piyo kadig moy dah dat kada toko no koy hiyo no magigogol miagalil ho di Dewan Kesenian di lo nga manto kadahit miagalil sangulunot pengurus kota haro undang-undang dati, haro peraturan dati, haro perundangan, haro kehakiman, haro sidang rakyat dati yang sah. Nuno na bohiton nga mandati salah sayo dohilo kasyo. Haro ginaw dati miagal ko tumugod mo gitu tumbuk to soro. Ay opusus day ginawo. Nga ihati na po haro undang-undang. Haro kasari undang-undang dati igereja ka daw. Haro masalah dati igereja. Haro na po iri nagay usawon ni bagyan dirogan ni ribo. Nga gereja dati nga haro undang-undang. Nuno na po nga haro perundangan dati. Jadi ilo na penyelesaian dat ay miloh toko do tangawon. Tumuguang nuno pa ikantakan. Rakyat gagal tidak ikut SOP. Kalimupusan. Kakuan na po nga iyati no po pensuang toko bahaya. Dot atandasan toko. Iyati ni po pentalanggot huru hara de tadawiti.
Ay so no mo ti ot ay potumpolihan dati it mandati paintalango do popotopotot kumpulan di kacau balau. Om yampay do borosidi numandis yo pagitong kiado itinimungan. So kiro no pod kacau balau dusun ministry. Nunu po humanto ko. Nunu po pagobi. Ay so no pagobi dati gi. Nga miloh dadat ino po hit kacau balau di nga kadadad kaintalang mantad dati. Hara no pati kamu yun dat kapagiongitan mo. Eh? Nga ino po hit nimbulayan di siya kalimpupuson na dihiti nga kadad isuang da bahaya do iati giyahi po pointalang hindi komondot huru hara. Kamuyan dat iti sakit da timpudon do. Okay? Ay haro nagi timpu-timpu dat siyaw no podo kayo dit ang adakatan to. Ako ni ko tamo don. Isay di manod adakatan. Ay say mo na modot. Oh, tison ko po dohot tinanom. O kukurod asakatan lo kuruna. Ay so otiyo digi. O insanan to ko no po nga mongilag. Mongilag na dat asakatan. Nga kaduhong kad asakatan. Iri na hitok koy. Kita jaga kita. Numuti ko piyo. Kita jaga kita kano po lom. Sangulun mantamong sangulun. Toko milom mong gobi mo. Ano milom mo gobi da tulun na suway. Kita jaga kita. Kapag imagi. Libit jaga libit. Asia jaga Asia. Airin gunib jaga airin gunib. Ilo nalo. Ilo po humilot ako paburuan. So kiro na po did. Iyo ho mo ipitamong dako. Kuy milo. Libit jaga soilin. Ay milo. Nga kita jaga kita. Tiap orang jaga tiap orang. Tumanod at tinhan sendiri na bulo betul lagi. Jadi dadamot kita jaga kita pia. Nga mana dati soroho dat ay mukianu kasari to kay panghupan mantada kinorohingan. Itimpu-timpu dondo manta kanada ilago ilot kantakandet pengkukura na ka tumboyo dit hilad dewan kasanian. Kada no dat itimpu-timpu nagi damyagalo dondo nga popharo nagi ipopoimbulay huru hara. No kagad dit sangulun at pangurus ko tayo. Kada nad ilo no pahuru hara nga pintalangon do kayo. Sama dad isuanggat keluarga, isuang masyarakat, gereja. Ang puji Tuhan dadoon dan po nga yadit akuri-kuri na tikamundat huru harad orang ko dati. Milo na po dam aiso nga mustahil aiso buhara no po. Hali piyah dat magigogogolot Dewan Rakyat dati. Sidang rakyat dati nga borosan no po dati iati no po tinga it tulun-tulun dit harangay pemusarahan sontob no po dit konto kom to kay yaman umitanay mogioduh no po dit sidang rakyat dati kada to kayati kadaw pagioduh dit hiti paringkat kampung ko paringkat gereja poin saduan to kanalat pagioduhan do miya galilo poin saduan to kanalat tinimungan dat ay sa komoyon sa linay da 2 jam song giyak harangay it pagilitan dilo ako ilo no di man to tumimung ka ay so numutit suway dat pagandasan datilo suway ko iati sendiri at mumbangan mundar mukiano to kadawod panghakan da kinorohingan agumo ikalo mo kon dati nga mantad ko panghupan da kinorohingan ikatumbayan dati dat ay haro kasari dahot sokadung da kinorohingan gisombo iati no po nga
kanuh tokonoh dat membubarkan kumpulan rakyat itu. Sentob no pedi kapagiongitan nga anu dati demongiad. Iadon dati miampai dat nukad isyo. Hara perundangan dati, hara undang-undang, hara peraturan, hara nagi tulun-tulun damilam manalasay. Jadi kemuandat hara na patit ay mimbulaid it aaramaid iswang kaposian dati nga moidot osonong dahot koyadon sentob dit masalah-masalah at timbabaan dati. Kung sikaw dat pelajaran dati kasaban bay no, awal-awal bay nagi ananaruh tiada. Kanong miyampay takop kagud konsikahan production kinorohingan kasarisan dihon dati ipanumbayaan toko moy yati no po nga isiri ba kasari dat pangintangan kaisisan tumanod sa kinorohingan. Mo isusuay patapurimana Tawiri mo gatong sinduan Kadakatong haruson dihon Haruson dihon Anong misisa tokod iswang sembayang? Kinurhingan iswang kerajaan surga kaswabo di bayno insan podot. Nembulayan dahay pengkura nang kuot kaboboyuhon diti. Iyahay tindalanan dahay iswang getumanud di boros-boros nu. Hara timpu-timpu da iyahay no po nga kampay yahay iswang get tinimungan di akapiontok iswang det peraturan nagikontok iswang get perikemanusiaan undang-undang di pinintalang. Nga may hay uhupay gisom dat kanu yahay mamusus da ginaw dahay tisam tiso moid nunu na pohit tanudon indalanon dahay nga kopiontok da di korohyan. Timpu diti iti kinenon dahay Malaysia nga akawas kasariot case COVID-19 isa nagi kadawhit kasinduo lagi na dahay iti wawayon dahay iswang dat wata sa Malaysia nga moy dahdat yolo no pohom magisiso da magihumboy ralan dit bobos at bontugon bobos sa osonong da pengkuran ang kutumuguang ditit ay COVID-19 dat timpo diti anuan nilo dat kasiribon da ginawo moid ino pohit tinimungan dilo nga akon ko papintalanggot kepentingan di imindaw daw nga lobi dadat mengutamakan nila tulun-tulun ngai magihumboralan di bobos sa osonong dapat yung kukuran ang ku dat tumuguang gitit kantakan na panasakit at timpo dadan paingkan nagyahay sebagai tulun di tangolomok kada dagi sombo iyahay kadaw nga papuintalanggit pagyaduhan da hingga na po anuan we hay ginaw dit asimbayan gisam patilombo sihed o siriba ginaw dahay paduli ihay ay ipagilitan dahay tisom-tisom berkat num yang pay dahay isuanggat tindalanan ko pasien da bayno nunu na poy atim babaan dahay nga moy dat patilombo sihay dat osomok ogirot kumadia tinasambayang dahay isuangaran Tuhan Yesus. Amen. Kalau sikaw da kinapagyampayan dati, puji Tuhan,
Moy dahar pada kago kasiwatan dati dat. Ay kasuabon da suab. Hinakopo. Asanong ko po indalan dat buru-buruan da taraw da bay no.